Pozdrav svima ljudi, u ovom videu ću da vam pokažem kako bootovati USB sa Windows 7. Za početak trebate da downloadujete Windows 7 ISO, link u opisu. Sljedeći korak je da downloadujete Rufus, to je za Rufus aplikacija za bootovanje USB-a, isto link u opisu. Zatim, uđite u Rufus, kao drive propis, podešavanje za drive. Stavite ovdje USB koji želite da bootujete, kliknite na select, kliknite na ISO koji želite da stavite i sad vam se pojavila još neka podešavanje. Ovdje stavite NTFS, ovdje standard Windows installation, ovdje stavite kako vi želite. Ako želite na nekom starijem kompjuteru stavite MBR, ako želite na novijem kompjuteru stavite GPT. Meni je novi kompjuter. I kliknite start kad ste završili. Ovo može da traje 10-15 minuta, sve zavisi od vašeg kompjutera, zato neću da vas smetam i zato ću stavim pauzu. Kad ste završili, kliknite na close. Hvala vam što ste gledali video. Bacite subscribe da dođemo do 1000 pratilaca i vidimo se u sljedećem videu.